Gdje ste drugari iz Srbije za mlade? Ovdje je Tiago zajedno sa drugarom Anisom. Gdje smo mi, Anise? Vrh Kablara. Na vrhu Kablara. Jel nas ne verujete? Sad, ako nam ne verujete, evo ga. Kakav pogled. Šta kažete, devojke iza? Ekipa, kakav je osjećaj, kakav pogled? Jovane? Fenomenal. Jesi ti bio ovdje pre, Anise? Da, ovaj moj je drugi put ovdje. Drugi put, čovjek iz Alžira, drugi mu je put na Kablaru. Ja sam ovdje isto drugi put, eto, tako da ovo je baš onako međunarodni susret na vrhu Kablara, a stvarno nema lepšeg mjesta. Ajde, uživajte u ovom pogledu. Nevjerovatno. Ja snimam, ti mene snimaš, jel? Ovdje imamo za backstage. Kakav vir, ajde dajte izjavu, nemojte samo da snimate. Devojke, kako vam je, ajde sad ćemo ovako da vas snimam. Kako vam je osjećaj? Mi smo iz Srbije, a prvi put smo ovdje. Iz Srbije, eto, sram vas bilo. Imamo i drugara. Dobro, prvi put i kako vam se čini? Oduševljeni. Jel vredelo penjenje? Vredelo je. A? Jovane? Vredelo i težom stazom da smo išli. Pa ja tek da kažem kad je ovo moj kraj. Ponosan. Ko ako ne mi, kad ako ne sad. Kristina gore, kako ti se čini? Čini ti se, jel? O, ljudi, ljudi, eto da vidite. Brazilac, Alžirac, Lučanac, ljudi iz cijele Srbije na vrhu Kablara, ima nas 70-ak, tako da predivan je dan, uživamo i eto, pa realno, ko drugo ako ne Srbija za mlade. Uživajte u divnom pogledu. Uživajte i vidimo se www.srbijazamlade.rs, pratite nas na društvenim mrežama i čao!